Some anasa nyame adenoma bi ahintaye Ghana man de share yamamunyina mwachi biem na yamamwatena se Sompa 106.5 Ghana today bra anaso yi na yatena se no anase bibia ya Ghana sam yawa be pense o Ghana enioma hodo a ekwo na esanso ebemu enumu a emu asem na yeba beka na yatena se ne se mabedwofo aye ready dida ma menko wor mu nchen na ebo 7:20 am wada wo my ahene nso se ebebie phone lines no atum nti eduru hono mo na wonso wafre na wakire watwen na wobuo ne ani die kwan so ayama yatem didie bia afiri wo kasa mu na afi nsema wodo ebeka no so no wama dodo no wanso afa ho abajafo mo wache ya odo na mo yede obi ade ya obi ade asidan kenyawe na wonso nyame adom ya mitimi ho ene so chana ba o yehu atiase na se no wa fresh once why fresh eno obatena se kwana se mi hu ni pakoro e chire na hu se se wa so wa seda Akosua mafemi o wa seda no oja sa abosum ni si suwa ene ne watuo se ne wife aba obia nananum spokesperson amone ne kasa sa no edomani sa di oso ntakrache ene suni edama bi frɛ wose sa che we cha ache no wose nkane no na ya papa no oluma afọ na na ehye na wo che we bia na se wo sika oh na abobra na we do ni fuai o se ma nkasa basa mo da yi bibia e woko nyankopon anda woroma ya ni o ma trendy o just yesi na watchi mu no sky train hon sensam na mfa every weekend neighbor na share say trendy na NSA for former a boss is eno so de na mfa na Madagascar for so president ni nyina na da de lumba so trendy wono kwa de captain band no na bono captain band no na bono ensamo koso afie asamu chese na po bi aso de na de na mfa chese sano enya wofa ya bobia see ya chere ye apam nana ana ya Akosua wofa na ho so de ya minim Abusua we Adwoa Asare anobrempona na kwaku ampoma wo mo na me no matena se anopai na ye bebomu a kosisa 7:20 am ebeso na sebredie ye baba wa wuramu wo enkrata no so na fei ye didi mu nkomo ye wi the trending stories no na ye de ato so 7:20 ye bebie moto na fei won so so atwenche no wo de atato e de amaye na ye ka ya na muntie se be matiase a onsama anse no waye ne ntam oche wajapade ana ho ato afei se wo wi bi wa akira no ma abusua hu mi ehu ne ntam na ayere nso hu ne ntam afei ne bu de befuo nso be ndɛn obedwa ba wi na wu achi ne nsam kekan be se ma de wu na ntɔkɔ ama asa wonye be samum no tete manager ni munya adwen tete adwene pa na de ye yi enne 21st century eni bia bayi Kristo abewu age yen na oda so kita sa mentality no emwa se u be free mu ama wu achi ya be konto esa oda ho kura ho na nkasa da ho kura na wura ho obode ne kura bedi yawo na sakafo na ya na hwe omu da wa ya hwe body no ya na ye de sa pura wi na da o da wa na yinka enya de kwa me meti 17 we chire plus we 3 what plus I had we the 6 and 5 we 6 and we 3 9 plus 17 akwa bobra ebi bu kitara konso na no nya ya na ya ka se da me ne madam Akosua no hinere ne wa mami wasu wa 24 ya ni ko wa jane mami na wo say wono nko a oba ba ko
Performance count. There be pay 24 and I think when say we jana. Entafo na. Ebi na miensa. Na the next one na miensa. Ana makuma. So since there waton sanso munjo di ntide go. Hey. Debi o na just say no every year na every 6 months. Say me so hinere kansem no meti wodi ma calculate ya just wonya wo wiye no a no asan akọ dream just wonte makọ nwie o ya say aboso me miensa bi o onyem really kire say no asan dia woso no dia woso ena be ma na wu agya no wo no so why say housewife ena wo pemwa ena wo pemwa no kra adwuma ado ma no kra so foforo santua no akrasa anu no wo kita akwara kitwa wo gusu kra wo twa wo ntwinwie we ni fia kwa anim obenya be 40s be ne 40s mu ho baabi because 24 na even every year kra ba kwa na say the last 24 years no what they awo enti time ben na wo share awo na se and na 24 na beto so wo share 20 years kra na say we nya 44 years enti we say wo so ma na adwuma kra no a wo be den nese mada ya wonya adwuma da na afi na wo be pa adwuma ye yo enti ebidum kita records sa ni pay ya mami ya kana asemi ni kunu da na da kamera mu a o ka sa mo chi be ma ne ho ato no so we ko bo nkro wa chire ho so obi akọ bo ni nkro ho ansa na ebie gate na ma da bo nkro ni wie ni ebie gate na ma so eja mochi fa be nkum ho a na me yere ya ba ko so me side chicks ye be edru ana nkura me wo ye ma ahwedo do no a me go be edu no entina wa keka wo de wa calculate de wo ye keso ya haba bi edo ba fa na wo achi sensam no de da wo krata no de he na kita wo yeho ate ase me kita chronicle wa daily post nso wa ha trending nsugum ya meme wo so de na daily guide and the Ghanaian Times nso wa ha okay when na de ye shase na afi ye mo nwura mu tawe yeah, na pambe can say we say ladies first, but men before. Okay. Mama fa daily post in shasi ha. Someone yedi kan bo mo kan ni. No correct. Na ba ku bi me fa na. Love letter na. Me fa na hwe. Ya the letter bi abeto ha na adwoaje na. Eya wa kenka. Eya wa kenka. Odi edi kan hwe mo ansa. Ya ro da obon krata ni mu. Na mamenfa daily post and fancy wa ha page 4 5 and 6 ho no and within 7 was spreading say ya na Ghana man pani his excellency John Dramani Mahama nimfoni and da ha ni ogina podium bi so and amfra wase atwa so nyina hia no we global leaders meeting Akosua we gender equality and women empowerment Akosua China Beijing ho na Akosua na man pani dia to Jan was no kre we are very 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 confident in the very near future that be near chi watch that chi say enche bia ema ye benya wa ba president wa Ghana ha say ne enya first female vice president e wa Ghana ha no wo chine ya Ghana betimi enya female president wa ba president na wo kan and wo kan nyina no ka de ahye ma nyina kutupa say ya monyere mo ho na anu me hu Tanzania wa mo president convoy etwa mu 25 minutes ni ntwa mu nwie 25 minutes presidential convoy wo yo ba o enti ye ka ma ya asemu ya na ehon so de no de bi to so say na ma de ba still ye pe wo ba president wo Ghana ha ye nya vice president wo yo ba e ma wotema e ma wa abojo chere e ma wa abadaye ohu ba betimi akrokro wa manhwe yi a wo beton wo bowre ni nyina ye ma wa mo ya de pa ehon nsem kakra eno no na daily post eno wasan de ba ha biewi eno wasi o na no kra no ya ka se bompo ye boso ene se cabinet agia tum se immediately at once by force anasefo be se empim nsia ne ahenum ya ye ntua wo mka no midwife fo ka ho ye nkotua eno na teacher fo no a wo mo so na no ye demonstration ya se ye be capture mo next budget so next for demonstration ni ya se do mo next budget and so still cabinet see nkotua de a for
teacher for no omo so ye demonstration no omo so be entua how na education keka no also aso aye bote dodo say minta kando akeka no ho ama cabinet agya to say 6500 nurses and midwives yenko tua o musika ma manim ya immediately na sika no wen ene ye think ye de ko next budget mu next sika na se ho enti yemfa nkoma wom ene ye ifo no so yemfom de emre teacher for no but still health ministry na ya de we kan rotation nurses for no so no wọ́n so say wetimi ama wọ́n ho ide a rotation nurse for no so wọ́n so nya bieye na so daily post for ni ode ba he no na maame bana ayi ba ko bi e da akire ha okay sika konkrofo botomu enura e wo hot bite so ye kaaye daily post de aba kane ayi National Service Authority boss no one the deputy gift your worry yes 653 million Ghana cedis afawo mansase na osasi bench de yes ono nko sika afa nsase ghost names be 60,000 actually more than 500 million Ghana cedis from 2021 to 2025 Ghana ha ya na etie enya Cameroon 60,000 ghost names Sompa FM watua sika na akọ afa kumawu project bi anu omoye wochina no akọ 6 million adechi ya de 3 million adechi ya 1.5 million se de nyina enko kumawu project na ho na ekọ de botom nyame ne nka broni be ka nyame ne nka wo we ye daily post enne CID fo na ye okofo hwehwemu ne charges om de abọ no 14 charges enom de abọ se sibe afa wo mo se eno ye causing financial loss to the state and stealing and on sa sika nketenkete no a million nketenkete no ese watwetwe no and ese o san so ye money laundering eka ho any account bi a wa bie ono ane personal account watwe sika bi gu ho nyasem kuma ye bi mo ya adwuma o ahwe and nipa ya adwuma so opon nti ese pon bre ne nti daily post na kakra wa de baaye no ebini Adwoa kitade ne fa so enye oseye sibe nko an ye twe na bo so woni ne deputy no gift your worry mensa wono so ka ho ene ye twe wo mo abo so no enti de obrempon kan no sa pepepe ena anope guide nso de baaye say chief executive officer and chief executive director ena deputy omunyina o masem eda hanum sei na Agona royal family en wo mu chemu se wo mo ewo denchira old Dwaben ena new Dwaben nyina wo maka bom ewo mfimfim mantemu wo mo twe owura bi a ye frɛ no Oscar Kese ya dodo no afrɛ no Kwame Mensa wo mo atwe no de na kopie mu ewo mfimfim mantemu regional house of chiefs no animu sanse wo ma nominate ni se wo no na e ba be ye the next person a wo ba betena eye Agona royal family no wo mo akonya so ni echemu se ora Oscar Kesi wonye the rightful owner committee kura wo mo te yese candidate ya wo mo esefata se wo mo tena konya wo mo mra ne yentoto wo ma no hwese wan na esefata committee ne tena ase no Oscar yi wa ankobi eti nkomo a wo mkodi wo ho no kura no wonim na nkrata yi ebo amane ese ohima ya wo wonpotem ho na ma yensu Asare otoso miensa wono na eya owura no yodom betakra wojem won na ewo wo natiko se wo onko enti ehu asem e wo ha no sisa asem no de wo montena so ntine ne na nanom himfu bedwa no a ewo mfifi mantem no womo entena se no womo mpe asem no ne pomasibre eho amane ewo hanum sei na wokokratafa etoso enumu ewo guide mu a wo boma ne se Madagascar president Andry Rajoelina ye kasei woni man mu so si bi mu pese mu ye wa pe ba bi de ne ho afa na no Sunday ne ba ye se nipa binom eso wo mo bonyo amamu a Madagascar president no wo bu ne kura enye oye tro no de amane ye mu ahye ne kase ya asrafo no wo do mu ho abagimu wo sa pepepe ena ko ba na san so bia no ana ese kwhye mark ya bo amamu na san hwe ye be ko junta yes na se ku mu ane nam no na papa yi wadi kan ka se mama no 12 months pe afi
1 year so kwala san ke nie problem amo kan nyina ho anu yi ama ono abesi fom munya na afie afipe womo so chesa afi no wa ma wo mo na vie petepete kura matena ho na in the course of afi no udim de betimi asi mra Ghana afi ni mu no mra Ghana bewe ya ntra ho mfie ni oho ne oho wasem wa hanum sei ara hosem a esi ye ewo kitekrache wa bra asuhyen koda ne butu ye mankoda edu baako eni nipa nan bi nso a eka ho omu free mu no anopa daily garden so e dey asa na vice president be ko ho tina ye be di ewo ho no mu na kwawuman hene da sebre ekua moaboa tia wotoso miensa en wode kokobo kwa ma wo ye galamse wo mpotem ho no wo se wo mpene toton empene no a sesa wo mfidie ne bibia ne mo nkrofo no na mo mpe babi mfa na mo pe galamse atu a enye ne mpotem ho enti enu a ono ankasa ohene no simu ewo mining site ahodo na emiaya saa ne ma no kokọ ono ankasa o esimu ne dom kohwehwehwehwe sade enuma esifa eko en ade enti illegal miners no momudie nie ehu asem ewo kratafa etoso ensia sky train Professor Christopher Ameyao Ekunfi enura court asembe bada bi wose wone na lawyer fo no ne court no ase mentime ho asibi aha enti ehu asem enso wa hanum se enura wo mo court ho no onya daily guide kratafa etoso ensia ho na we na mede sorry so bukom banku what's in catch papa I say a man cannot be careful until he buys a new car. Bukom banku na eka sei wo say emre bi woni TV station bi e wo Ghana ha e sign contract emi se na 4 months okay na oye program bi e friend no Bukom banku live na all of a sudden no ye hu Bukom banku wo TV station so bi was a program no ye hu de ekosi ye na manfo bi say na banku leba wo he 2 guys wo mo papa o ni 2 guys aturu ni nchirechire mu ko interview bi ne ebisa ne se o masen and wo se wo girls mienu na girls no na ye guys na obi a wo baby a program no ekosi ye na o ma for cross TV station na pam no wo se enye saa na tie afei na wenya kwan se wo betie mu de esi ye no wo se station enye se wo mo pam no anase wo ebi na emom no wo chance ye se wo sra no wo po ne ho no na TV station se wo muntime no enye adwuma bi mti contract no eson ye okay time no son ye but o man renew amfa ama no na wo se wo no bleaching dey any hobby o wo se any talent any style na msi we anas wo nyai na msi we ono ne dey say enye se wo po wo woro ne ho but ono wa woro ne ho ni weekendi mi hu no wo kasamfoni bi su weekendi o say tuntum na aso wo she say ade no ko anima wo ye din you cannot cheat nature into bia wa woro ne ho bia no bedroom fie bi ebekọ nanim no na fia ye already no chance se wrinkles ne ba chunchum na fia na so oben no e de ne ho agi na say na ya kase bleaching eye o style sana ya kase ya o talent sesen asana do macha de nyame de chair no ze o me bleaching o me pon ho enti e ho asem o go kita do macha de mienu boxing and bleaching se nyina bibi e ho asem wa hanum say hefa for Health Facilities Regulatory Agency. Okay. Womo atototo facilities be over 200 emu enho asem ene da ha womo chese sankofo no nyina no womo ni license ya womo edi ye adwuma enti na me say obo de ne ye de mekita eyi wa ha chronicle na chronicle de quotation bi ama ye ma me fa ma na ahwehwe wo ho ma me Job 24:16
say ya watchro gu honum no ana twi no Job 24:16 na ko say wo twi Bible dey ene me wo bi wo ho na mi bewia na mama wato aso ho ama me na fe Job 24:16 gine bio mo na ato aso ho sa na hefrafo nkomo yi say wo mo si obi a o ye pharmacy over the counter so na ton o adru over the counter no a enwo pane oni bi se bi me consultation nyina ho ai ebi mo ye hefrafo say o te sa bia o de frɛ won Ombeba kama aba be tune nipa na na no mo koye no wo abuso pharmacy council for ma on license koye over the counter no yankasa ko wopane na koye consultation ebinum de bed esi ho o ye woro for beji watu amade age and the malaria nurse o see o be road what the infusion esi so no wo so fan kese no yes ani retired health practitioners no ya omo na ya na tires ha no oh yes say ebi mu akasa bia o mu akasa hospitals a woto clinic a woto e na ebi mu so aye o mu pharmacy yes patron for ni matron for no so onim ayese teachers say on ma ko ma hu mgie mu no wo betena se kwa de no de bia school bi private school yes say bi modernity wo mo no yes o de na o ye administrator wo the World Health Organization kura na obey over the counter pacho o administrator na okoye ho no asi enkowo panie yes ani titinu so ye kura nketo no no e ho na ya no mtade sa de no ko nse ignorance no kura so doctor na wo agin krofo sa enti hefrafo so mo hweye na ayi semufo adwempo e wo chronicle mu wo de aba e wo page 4 Adwoa Asare wo hu quotation no na o se galamse a betrayer of our future Adwoa Haidian say na me kambrofo na Adwoa bechirim a betrayer of our future galamsey no si e ka galamsey pa ni full meaning ene na bose ene na bokyere nyina no ene wode aba wa ha no ye da ache no sese ya sey no ya ton ya yi na ma krata be ya a chronicle okay chronicle ni wode ba si ye da ache ama ye mpebio Judas Iscariot galamsey ntisi yanhwe yi a wo kyena bi asem kase na beto yen sesei udua ntosi na wamfa aduro anguso a ntosi ne so kakra bi witi ba ko mienu pe bo se bonimu na ewu ye koka ye se yensa ase ne nyehwe ye se nnuro no nu ya sa ase num enso ntosi ne esi ho no na asem bi esi o asem wa esi no eno na chronicle de ne kase pa de abeto anim ha sei yesu kopie mu ewo nzema easter sika bi akoso ye ho so moti e kan sky train de ne 2 million meboa we so district ba akope ho so 2 million no kwa na lawyer so oni bi mu we so district ba ako nzema east e ho so 2 million Ghana gas sika bi ati afamu ho district no Grumble over missing 2 million Ghana cedis. Yeah, the MC infoni abeto ha. Herbert Kuna Dixon. Wada ha ne hwe utimi se wa ebusa kakra na so nanim ase o me for so asere bi sa no. Ene da ha no kre. Sky train ho nkomo no so wade ho nsem kakra de ba professor me akunfimfoni da ha. Utimi se ha de sa abre no ye professor no a ugina mu nye ne de anse se na ne pom de ne krampo no nyine gina so ye. Eno wa chese sa ne na Adwoa kan ne lawyer say wono ane mbaye no ane nko maame bi o ha bompe wo se ma no klo no amede ma wo do ma no klo no amede je oh brupo o bompe wo se hwe ma no klo no amede ma wo no ma no klo no amede je wo nya ka so beje no wo ye de dance wo beje so ya so ko jira ko to no waja yedim si ebedi asem na lawyer man nsaso mo asem ke aseni eni maja achi min ko bi o o sa do si yakon wana maji dimbane sa lawyer for ya ne defend suicidal cases ne sa murder cases no uni mo ba montin asani amanfo victimize wo mo hwe obi akogun obi ase be defend no hwe any legal aid for wo mo lawyers no se oni lawyer e say ban pe lawyer ma
na ne yakope legal aid lawyer de ama obi a wakodi ewu na wono akora age atum se wadi ewu enua kora be boro wo na omo na ya hwan na tua omo ka amo de aban wom de aban na afa o se lawyers ya obi a tse bi a mobro wafo obi a bibisa no na wakodi unless wa akopɛ wa de no de no wo ho wa woka na ai no meba eti no pewu ebia case bi aba ne assign wo say ko handle eba ho ye hwe on say cases no law no obi an ne field Matias ye ba me pa o de enfan say crime cases no you say if you don't have mostly you call a year ye chewa sa na omo kan if you have the right to remain silent or whatever you say will be used against you in the court of law. If you have a lawyer fine we need lawyer so the state will provide you one. Exactly. Na case no lawyer na the state will provide na say no who ni ayi wo hu who ni say na oya ayi no who ni say lawyer ni no e bia me manya case lawyer ne ba no wo mo wa eno anso aka papa lawyer wo mo ame era me ka say enye ayi sky train ye hu na papa ba ko so Adwoa ahen yere wo ka say lawyer yes so mo ko court wo kan wo say lawyer ne mo no ba eno na state lawyer there be no and ono lawyer and make us say bia me as lawyer no do I have the right to decline the case aban de mama me say me defending na I know the all right no all right so the more I want so wo ye no na nipa nso hu so what you say na what one case bi aba na de man na anya so what na case be de be ma but ansana ye be appoint Adwoa se ko defend your brempon no enye se eno kra na se omo department o inti recommendation eno no wan hwe ye na opani odawa no on fra wo da oni nti ya sabi nkwasi ya case nko no de be ma what one order ni what was that it's where we the chronicle right chronicle now I say papa ne kan say me mo ne say ne born na Ghana Blasters of Ghana so ma qualify you obrempon yes me pacho ken kan krata well KGL group congratulate the Ghana Blasters of Ghana Adwoa de hin Peter wo me pacho kan me quotation ma me answer no ako bin kan answer mako o de kan Job 24:16 okay me kan brofo no ha wa say so pre ko Job no ngo so one apam dada no wa say in the dark they dig into houses they shut themselves up by day they do not know the light wa say esumu na wo hwirehwire adan mu woto won ho punu mu awia wonim han no chese minchirem say sumu na 600 million Ghana cedis ye fa allegedly han mu no woni ye nyina tete ho no wa hye wato ne ho punu mu answer was they shut themselves by the day enti edu daytime no a what office unhu no wonhunu kanea no because wonhunu kanea na wo wahunu bia ene wonhunu kanea no enti za kanea wo no wonhunu bi ye me nkyira se enti Ghana sika no baby afa no hona me this quotation we na say no nti na chronicle this quotation by because of financial loss say kutu o de atoso bam ama me no anya Ghana sika no baby akodie no won study chronicle kinkan de obokata ne in the dark they dig into houses what won ho punu mu awia they shut themselves up by the day wonim han they do not know the light upo wo mu hunu han no because of mpeso wo mbehunu wo mu hunu a Ghana enkoye yemfa the Ghanaian Times ento asoe na wo shekrata fa etoso miensa ejei kojo market eni etwa no emfonyini na sede ho aye ne de anokwa enkoye Akosua enye yese na nsemu eja bi to wo market ni mu ene biaya etunton eburo ne banche enkatiefo ni mu ene honum nyina hye kura bibia sei no wo mo se wo mo fra ban se wo mo meye wo mo moe eje kojo market e wa Simon mansinu emu ehonfo nyini ena eda ha no mu ese ne yese wo manfo aburo botoi
ya hyehyɛ no bag ni nyina kani ni nyina ahye yenti ho asɛm ɛwɔ ha professor ameya kumfi story no eno so da ha yedi kan abomu dada Cratch West nso atro ye nkyɛm a esiye ɛwɔ hɔ nom nso yaka ho asɛm Cameroon sisi aye ka sɛ wo mo ɛtwɛn 15 no wo mo de ne dɔɔso pa o days no 15 days ansa ne be declare election results ebia nko o ye so o fa obenya bibia so nyame ye okay Odehyieba na say bibia nso nyame ye kra me sese Cameroon fo eto abama po bia Adabe wanwa ene no wo mo nso de anam se be wanwa na se we nya wanwa ni eni hanom se na opanyin ya no wanya 85 years at least yenka se eba 85 ne kura no ne ye issues na 92 Pobia how many years 92 years munya no work for years account na 96 10 number 10 enye yi if you the 4 years be kwa so na 100 ni e ko 100 years o ko ni wo mu ana we free so anu oku Africa mo pe nkokrafo Mampeni John Dramani Mahama say enche Ghana betimi enya female president enti eho asem ewa hanum sei anesefo oba wo mu eye onka be kama ye wa ha nya mai ya na madawroma se be diga ga se mo ya se huhuru ni awo wontimi nyie mfiri mani wo yom mfiri mu enye yie oduom hyem nso a eno so eho nsem and American Tanzania president and American asemi wo twem ni convoy Tanzania president oba 25 minutes 25 minutes na kan gusu twem ntwem wie afi manfo ze ne bia se ma ba mu na ma kukurumponi e na kutuyi yeso de be ya bam eho asem e okatafo etosu edumiensa anesefo ene wo momoji awo midwives ene wo mati de you health minister say enche clearance no wombeto to by November die na o metimi atoto to niema na afi aketua ho nsem no so yahye na apomden adwumayefo ene ba mane se cataract eka one of the toppest blindness causes ewo mai ene ete cataract yesi eno ema enifra dodo no cases no eye no ne deba enti no wo mo ehwe se enchehwe no betimi akoso na wo detective bibi so a wa contem na yahwe wani no so obi ho no mo a wode ene koko ohun se bia na nikeka no bibi se pe obi aka chere o koko no chese wonum koko aduru no wonum koko aduru so woni ma de kura wani bete no na ade na nka betimi correct ne ntem no na aginsem enti wo mo ebo anohoba se omanfo emfa wo mapomden na seriously said ebeya ebetimi aboa 13 communities in Yape Kusogu constituency connected to national grid na say wo mo no weekend no mo ko Saturday no mo ko pa hontoma yes say na no cry can come ka say wa na can kan na say wo mo de that day nyina be your Ghana has still baby of how mo national grid teno de and possible Ghana nya sister 8 ada sister see agusu ya kan ayo na ayi obapa me woni ma mienu ba ko ye futu okay abante bi na social media no so wo mo sesa enano enura sanura na engofo bi di mawako ne KFC akobie social media account ya chi omu Ghana police for mo mo ni na ho engofo bi na social media no so we ba ko abeba ba o se e frɛ no Mr. Ray Kindness ni din odi wo social media no ba ko so no wo ba o se ti o hi I'm watching you from London. I want to help 5 people today. Interested should test me now. One more lyrics ni bi no. Into what the ask wo beboa wo. Na wo. No wia wo. Ghana fo nhwe yi. Ye serious o. Ghana fo nhwe yi. Obi kura timi the number ka ho. Ai. Se sie ya me wo live on TikTok yi. Obi the number abeto ase. Very good. Binumu na Ghana fo no nya te London, US. Wo nya te abrochire na ne ho pe na ne ho po obenya pounds na dollars yedi obenya sika ye hwe yie na hwe yie a what aya o mo text message ni say o say hi I'm on say live hi
I'm watching you live from London. I want to help 5 people today. Now hear the brother. Interested should test me now. Na nano krade obi sheda epeba medie mumu. O say hi no aboni din. Meni je wo ho. Me pesa me ware wo ho ye me fe. Me wo sika me de beboa. Oh. I wish I could metimi ehunu message no e wo Facebook. Enti imagine say nipa dodo say no de akọ so am fall victim to say nipa we say. Self-to we say ehu hia me pa na no cyber crime nkom ye ya na ye ka bi wa ha no ba power ha ya na ye kan different dimension nie wo ba so wo beboa wo but no your don fukumfo wo bekun na de esen asem kura na ya baga wo bekun ena no ba ko bi nso ana wo ba pa ka ho asem kire me eno so delivery fo ye se wo no so wo ye no ho se de wo ton ade ani nti wo twitwa enuoma sanke yeti hayi no wo twitwa studio hanom se enuoma na akwakototo na se wo ton yes se wo ton sa enuoma no kure nso sa mpase ye ton ade no yes ye ton enti wo order se bia mepe bia na wakọ ba bia shop no okotwitwa sa enuoma na free no no ono na akọ order sa enuoma na free ho de wo details no e de amani pa no se bia nipa me wo Accra enti ya fa enuoma na hia me wo Accra do me no de house number ne bibia ma na wono wa test nti se koba se car na eba so nipa na de wone we ni me fa se me ana me bebu afa so ana matwitwa ahanom neoma se meton neoma eti se ye de siesie eye studio ana meton but minton bi ana makọ ba bia ye ton bi shop na ye ton bi shop wona mkodwitwa fi ye ana makọ wona makọ akọ oda ebra wo aba media musa pe bi yes ana makọ oda ana mede wo details na ama ba wo number nka ho okay enti we mu no de neoma na eba me na o no wo a wo ko twa ye de ebre me okay so what you say ba me ne wo deal nti e car na eba nyina no na me ma fro aka yo say car na bedru send scan ma me enti car na be wa bedru wo direct am wo say anokwa neoma na ba bedru na wa send scan dia ma ko na ne a wo ton na boka yes enti wo send ma me no ano horom afi wo be frem me mfa biem enti wa we ya de ba ko no wo yi ne ya imprenu wo ton mienu enti nipa na de car ne ba bedru wie na no so wan send scan ama nipa na original owner so ntimi o matu car no ko Sompa FM na wo sika na kan yes a strategy and nkrofo so use no on say me pe ne ma ye to no online pa me dwene ho a me ntimi ase me de na me to no on fa maaye maame asese sa de na me to ye ni a one cd no na record the strategy we dey ahwe ba na me no me personally no me ntua momo obetua na physical cash na me de ma enti scan say dam account kura me kwa akoyi akita oba na me asese wi na me de physical cash amount sada me tua me to ma de online ade a me to ne we ya me to ye nyina no online a me to no om de be dru anim ha me di scan am de ahye won se me gi bie so anim a se box no I no de bre me enti me gi a meti box no meti ho meti na me hu se bia ya okay na me de sika ahye won sem sada me to ma de na diama pay on delivery no insist diama na ere nkrofo no ye se anse ye obi wo hono mo a wo de delivery guy ne ba bedru a otumi ka jo se send scan mo ono amu no send ya mo ono amu obi so tumi ka jo se farmer delivery guy no de bebre me enti de yem fam ono amu no e hono mo de no mafa enti so wo ye wadwen se wo send ya mo ono no a wo ba send be ma ne se mo na ko di baby foforo enti we ye afutuo de ma ye ya ye to ne omo original owners ne se u delivery guy ne say u gi ni di nti na de ne ma na ma ne say on fan comedy pa no ma delivery guy ne use camera wo simple u delivery guy na de ne ma na yeko no mo no anyi sika no because u nyini ni a anema ono ni mfa sika ma wo de ne ma na ma no ko no anfa ma biem kran so e na so wonya de ne ma na ma no say on fan ko ne de e che say u gi ni di enti wo kwa mo no ni nyi u sika ni free client ne ho no mfa na de on for wa de emre wo se eja delivery for no so ensem pii ye de ade ne be ma no enan wo ba pass wo order ne mai nipa na wo order ne ma no wo ho na ka kire ne say delivery guy no e de enam kwan so de ne ma na e ba se no no so number bi ye na de ama ade a che enuoma ne so enti imagine say se enye bibi adwen boni bi na e wo ne timu a watua ka wo
delivery guy so the niema na eba nti so wo de fa ba bi no wo ko e na ne nsan kan niema no so na say delivery guy no na anka no kure wo hu nti no wo so no ene ya delivery no de niema na ma no kura na ameka won sa wo no waje ni sika da what you say ni oton ade no waje ni sika da nti so de niema na ma delivery guy na amfa makura ono no he or she is not at a loss. Not just a war client now order niema no wo aboka and they will rather prefer say wo be boka than so musika bekem me da bia me ka kire obi a metu nefo a otade online say ade a woto no insist say pay on delivery, you pay before delivery. Emedransa unless of course say bia nipa no woni na edidwache okay wonimu no me first na me to weeks online nipa no or shop shop no obia nim ho wo kwa be kwa to say shop ni nie but oton niema no so online wo to wo send delivery wetua the only money you pay ne delivery guy no ba na wo de ni sika ama no in cash and so wonim na wo okay bia me kan wo ni wato niema wo nipa ne wa eno de fine but for the first time wo to ade wo bi ho bia onam social media no hu say obi o se send the brand sa na me de niema na brew you're so serious ayi na American enie o say hello Adwoa you are a gem okay o san so na no abefa ho I want to pamper you and spoil you with money and I will love you for a lifetime. Say ni pa no kan zo nkoto president cavity fighter and one am say one am blocking no man nko president cavity fighter nto and am say be message we die na imagine ho am say otimi wura obi di ya musa keke so simple Mama fa we fam to president cavity fighter say we the choose here sebe on kan sem hunu o the president choose here sebe mpreduasa won kan sem hunu emuanu mote ma bibia ye fine enka ene moamoa na ekoso ma utira nye yekura no anya headache na ho de tro nsem a ense se wo tro no ni nyina yifiri ho ni american ni our experience bi hunu say ni american na enokore pepacho president cavity fighter enya na e wo shops ahodo nyina mu eya pebito fatete nkoda no nuomu nyini a babro say chirabofra kwan pa won fa so na wonyini a wamfiri ho fa pepsodent etete akoda no na wonyini a watumi ayusu bia na wo sen ho problem unya ya nka nya sen doctor ka na ne be kasa for numbers free yanto unsan so ntua hwe 0800 161 000 0800 161 000 na onempani abo ho nkomo wawie ne saa no ya pensu panom men dehydrate why kasa natural mineral water eye nsu papa body pe bi tonom party wedding eye na moye me patwa wo de na akwa te say baby a wonam bia no oni nsuo ene di adwuma oni nsuo na ye bibia na emum nsuo a wonom wanom nsu pa be hu anu akonya mu yade nsuo mu yade ekum ni papa nanso sa wonom kasa natural mineral water oye free Kasaloma Ventures ene dia ba our Taifa he ya back hospital achiri ho no a ene wo ne numbers ni 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965780 na oneno abonko baby a wo bia no ensu papa obetimi anom no kasa natural mineral water oba no wama ne nufusuo na busuminsia afi na open nuane papa de ama no de aka nufusuo ne ho mepacho na de yam vita de ama akoda no we no ekita 6 still essential vitamins and minerals breko zinc iron and calcium ewomu ye wona hodo bebre ye woni wheat wo ho ye woni rice and ye woni maize wo ho akwada no sane wo pene bia no ye ne sana fama no na wo de hye na se no na ne mpomu aye dene no wo benyini no sebe mpraduasa wa ma ya akwada abone wo benyini no kwahyeoko enche no wo benyini no wo hunu sampa wanya mpom de papa sanse wo boa no wonkoda ase no wo ma ne yam vita promacid of father roma enom de aba enye na wodwom provision stores ahodo nyina mu pebito fasa akwada na se na bebia enkoyie emfema na wo pani nso ya no akwa haji special local foods no kwa kodidi why wo ma akwada de na wo pani nso yo ho ye sanse entasu nko nante wo nso so no unya bieye tuoza afi na wo pe banku ne tilapia banku ne nkruma wo pe wache jollof fried rice kukuntia papransa any many more nia wo pe bia no haji special local foods so wo hacho atomic kwan ne so na transition finfin ho no ho anu obutuo meni wo ka say ka kra bi na wabie na pono aduane aye ready wo be pon a agese nwumre no nwotwempem mu na wapon Facebook TikTok Instagram ba bia haji special local foods waje ho aboso bia na wo ntime nko je numbers no 0246
359-921 0246-359-921 na se bia okọ haje ahọ no anum nya oda ya no anom time heba mixture no na bibia atumi aye fine time heba mixture timi bua eti wanum kama e ma atimi tibidi wonso malaria ache ho na timi aye afiri wo aposo yo ya no etimi bua e masa ha nyina efiri ho oba wasiesi ho pa na nso ahimfie ho nkoyie time HH mixture ene ne capsules no wasi nye makeup nkwa na ese otwie mepacho ye asiesie no ho aho na naba no begunsa ne manyina koyie be ma wonso so betimi agina na so yi a eye time HH mixture ne capsules wo a jonso a wote ya wachire no time HH mixture ne capsules ene beboa eye drontafo ka bom nanom na sa ha we emfiri ho so enye na pharmacy ne herbal shops nyina mu wo a wo pedodo no watu aton no 0244 417 669 0244 417 669 now ne mpani abonkomo Yanko phone lines ni sway na yanko fa course ni bi emfiri ho 0260196064 0260196064 and 0260196065. Hello, good morning. Ebacho dini baby akasa free. Sompa Hello, what's your name? Hello. I feel them. I feel you at home. What are about dini baby akasa free? I don't know when you can get profession. Okay. I don't know where you way. Let's chat your money more boy to my Yamisha, the band selection so I can. Amen. If I can use chair number 2, I have by a champion. If you are moving teamwork, Namin there incoming national chairman, if you can come with you, and Cocraphone, my bread. When you walk a crack, when Cocraphone is there, Nanamo Akonum, when you walk a crack, Odehyieba. And I just have Mohammed. So ababa wakama oba for national woman organizer onzomontuma president mama ko chama man this waka galam say hu asem ho tan ko fona be say ya asasi nanti wo mo ye de wo mo compensate ya na so wo mo ye de ko mo be di yewu fa o tan afona be di yewu wo mo di ka sa ti etu galam say e just so na no say na mo mu free be be tu di e ya asasi no ye be tu bi na adin ke ya say Akofo Abrin, and the president of my compensation, another thing. The honor, Anyamete. Bye bye. Yo, bye, Medasi. Hello, good morning. Hello, what you say? Nyame adom na wonso e. The media, why not from the account you need to have a boy? You go so pem so. What am I into on a pay? Matthias. Mame, from Korea, since you know what you might for. Nature near Madin on Adwoa Asare man, the Jew Ashama, when you Yakopo and Kanamuna, yes, and former Kano. None a chairman who's just political commission. Obaba, you better on my penny any attorney. Then there, to them, on full so our year, a boo or may ever so, the same. Mexican no ayira ewo meimu wetimi do o makogina mara Emma ene emrani wo mu bedi na se sika no e bom se ampa omu na omu hye da ye mfom so ma sika wo hwiri wo man Ghana omu tua sika yi e dia ma o man ya ye beda o mase so mbetinya ji sika e dia mai because o man Ghana ye pese atichir Ghana ye reflect Ghana e ma Ghana e ye nothing you do them and them before or how you have the president you come a year basic and you see a situation I'm not you know so much not so much you see your mansion sir no one you could my Ghana every so my Ghana in this Ghana I would need to mind they are sending before you know it and so they have to them my Ghana and Sompa FM that's it. Hello, good morning. Me wa chodi ni baby akasa free. Ade Sompa Kaswa. Mo kaswa fo nyina ho ye de. Ya ho ye. Asidan Kenya me. What am I doing? Oje. Yenche wa no pay. Me say Ghana ni e kono. Mini aba. Mpenifo na wo mu no mu dida enyuba no. Ekuta position akese wo ha no. Omo hwe bibi ye o. Omunfe bibiye yeta atema ebeba wo Ghana meni aba ebe ya rego nna wo musu wo mufa kwan bonne su
Edigin Kofusika online. And then you can come almost all 3 years. Many about your moving. Well, we say sometimes a year. Generally, for us, we maybe. Obi aba TV so ana radio so abaye ade nka se bia mo bi pre ekoko hwese advert no be ye no correct se ne ye amugye ho adansi ba radio station ni TV station be brenya ni pale ba you be tie cannot trust advert ni to wa no mo so ye especially media maker ni kinaso ni consultant and tell me come at work and pay for me. Or more car work and pay. A big driver to ticket him. That will be done with thinking. I'm not a good old moving back with your man warning. Hey, so no one telling me ticker. The registration and the guaranteed fee and family. My Baba Bonnie team and humanity. I was Sompa FM. Or Dansuma. Sompa FM. Just what car knows one person will bet you who can at the year, Juma. There be almost all my work and pay. Okay. Down payment. Okwa Mukato registration, any DBA and a car no garage. A few overflow no more. Hey, a bishop brown of our friend now. On fire. Mr. Me, my contract, you will repeat to all. If you are making at them, Baku dancing, Baku Achimota, Bufu, a do a tema, a do a Yabilinke, a do a Pukrasi, or Muju will be given or Modijinko, Pusik as a member will come for work and pay. Okay. In the core office, or no better, I prefer penny here. In the year with this situation, can you Mo asami yabedi achire na ya hwe baby abekwa akosie sansa no odin embu mfa so no ya doso. Hello, good morning. Good morning, Akosia. Odin baby akasa free. Akosia mpachana na meni dansuma. Ye dansuma form ho ye de. Nyame adumo Akosia mpachana monso e. Nyame adom ye ho ye pa. Me ntia wono pe. Pachi membo mabatu ni na pa moye. Na Mentia Dr. Mahmoud Baunia. Na mentia Hadia Safia Mohammed. Na mentia John Wilson. Incoming Chama Papa. Na minya saye papa obeti ti wo mo ti ti wa. Abani ndi tanti ti wo mo akufado. Echichi wo mo na oba ye na waba be ga wo mo no. Ti echichi wo mo. Ene ti ka setwa. Na wo da wo ma pate to ha. They say Ghana gas. Say NPC na wa abemu. NPC na wa abemu. Ghana gas for one chance. Ewu mu to go mu cheche mu. Beside you go photo no. Apani so na ncha no pate to wo mo. I don't think Ghana for tika o. Ghana for tika. Na wo obi adi. Ofa no wo bi. No bi dey yan kwache no. Daddy, wo ma wo be ja wo mo na nsenya. Ti tate to wo mo. Ani wo mo a woman na Ghana ha ofu die tutu ni a ha wo kum tinya pompu na ye yo bia ma na anya wo hye ha wo kum se bo okay so empty ni ku so no ka mu na ye fo no so na wo ya kwache no me da se wona na wo ya kwache no. Hello, good morning. Oba ima arabanya mi asum di nka ho Anka wonso katachi we ye wa ni abema na amwa ko abwache Nana yenti wono pay. Boy, I will against one of those. Okay. Remember, my international channel, Papa. You are honorable watching. Sompa FM. No, would you get up? Would you then go to get there? The party after from my yes, what is that party? You are what is that for any power? Which you have been taken in the nothing to be myself. You get the soldier. Remember. The airport for our Canada, no, Edika, now was saying, Jen Kennedy, the mama, and then you report there. What shall I second at what there? Or back, regular thing that stop, is it up by the Aya West? Take the mama back up from Yasso, after my penny, now friends is to form a car. Almost this other one, I don't who allowance.
Now, I start falling less boy over like 10 months. Yeah, over the try. Over the position I can afford to book a team. Yes, and then on the part time, I point to your photo. Say, you know, almost. But then say, on one party member, some crew. I know I am muscle boss. Oh, yeah, or making a car. Couple to some cookies, or buying or number 50 and now. On one end is what. Don't be not porter. One your medical, you didn't want to know about the tower from Woodino. I am a mother and I was in the young and I was chanting. Okay. But the apples are done. No one can afford a cata. If I was I can have a job. You. Yeah, that's it. Young call for Francis. Hello, good morning. Someone. About your dinner, Rebecca Sophie. Or Sompa Akotia. 5 now, where are they? Pardon, Yamia Dumu, yes, you're here, pa. Boy, on command pay. Yabamani Piano, and you are when you get to Yabama or Grippo, and Yaba. There, then a force of per hour for the two, Minaba, Ghana for per hour, here, full, or Case and maybe OBB bank. Yes, the fast word, Ubuja. Oka asodafo oka apolisifoɔ oka ministers ewie ekɔdane kɔtasɛm Ghana ni nim sɛ adeɛ na ɔde ne sika akɔyɛ no ɛyɛ but wɔayɛ na ade sɛ nokɔtaa ase ebia na afa ebia na amfa wokɔ na ɛgbɔwudi a na wodi abɛsi hɔ ana yɛkane bi wɔ ha yɛkane bi wɔ ɔkɔyɛ adeɛ no kora na ebia yɛtuufo wɔntie nti Ghanafoɔ yɛde so mpɛ deɛ ɛfo yɛpɛ biribi atɔ a yɛnkɔ store yɛnkɔ taadeɛ no ɛntra hɔ sɛ discuss ne obi na ɔde nneɛma no abrɛ m sɛ sɛ nneɛma ho nyaa ɛnɛ mem deɛ Ghana yɛdi wo nti obia yi so no adwe wɔ ntenka no so na ɔde apɛ sika wodi agorɔ onyɔnko bɛtwa wo menya ba no da ase Mensume das. Hello, good morning. Good morning. Maybe I didn't baby akasa Me den de wa we Sompa Kwashiman. Kwashiman mo ya das. Wada man am ho ya de. Nyago part mo bia boko ha. Asedanka. Ya kwan ni esi apen nti ya afen ko wi ni bia no ma ha ya ma ya. Nyame ti ase. Kwashibun botem de ya kwan ni de enye. You know. E say rabna abai Oba ye edi amai. Okay. Yenti we. Health nurses for na yenti omuka na mbese mika akra. Mami until bia ye juma almost 10 months ni. That's a unti aneka. Minim sa ban ne say wapayo. Unti omuka so o abe na say o ba betu omuka. Ye wi na incentro for ababa wo aban ba election government. Obin na ho mo 10 months 13 months na unti aneka na wa be pronounce say we aso ba betu am ko tie a na central for our beka aban de oya ade o ye election government mahama de o kan ya pe no akwakoye yesre mu nipa wa ye djuma de say 2 months kwa na betu tuama no na nipa no nye bi no fa nche ne yere ne mba na o na ho mo na 10 months nipa no be demonstration wi no wa betu aneka na da ba beje osamba Settings are membobia with us. Settings are membobia. Hello, good morning. Good morning, Miniaba. Maybe I told you to be a cafe. Medini Akatia Phobia and Catafi Cantamanto, Accra, Yentiaway. More medical, my mama muscle. The 3 more years, Juma, and Opa, a copem, and the Marine Army, BBR. And what here for? I mean, fucking I can say here, incoming Dr. Brand, example. Order number 2. I mean, just Safia Muhammad, incoming woman organizer. I mean, here, me papa Boateja for National Chairman. And I just could also call, secretary. Miniaba, why we know home? All the at times, no, we are out on my way and you're serious. And you're serious. Sure, ever guarantee one semi. The dia abanda day I near Washing. You can once a ma be seen there. Putting problem in medium say. You have more of my penny out of me a President Bahama. You have your mommy Cassasam. Mammy, sure, sir, the not to buy it. Now all year, be the case.
hospitals or ya fine ya the adina who said there be they were saying is hey you and young papa be out to a day you bet to appear I will do an amount that will to appear and answer to me will be painty but any man painty you was man in court for the whole court and I'm side and glad you want to say once and another Benjamin Juma now Juma we just see a trap no what to say and this is a uncle too and yan central for a man and so for a penny for the young cabby beyond on my penny mama said there be I don't go away and yet and therefore the Akori the Pierre Faria and you say one you said and Japan of Aswa of the Macam Tunnel battle because of 2 bit and Hoyan Ghana for 37 year old copper. And then never born I had the day. Okay. A Kanyaki, I talk another time. Present the same thing. I didn't see the Cosa, Ghana for my phone. Any Yakaka and his open with Kuya, most of my own, as much as I can, my money like him. Yo, Medasi, young fellas call an yonko. A young messages, mum, young messages of him. Okay, we Srifi Richard. Na I say Akafia greetings to all house. Na my name is Onwana Beka say Akafia Bomudi na chese. Teacher could you tepenya susu or say Dr. Baumia is the best that the NPP has to offer. He would be the best candidate with the most excellent human relations. That is the hallmark of a president in any democratic government. Find out why Jimmy Carter and Obama were and still are so much loved. They have diplomacy, excellent relations. In fact, what can be new person Dr. Baumia and MP4. And no special can do Kusiano. Mami, young Francina, in Yema Safakantanka. I was sorry, Nako, Adwoa Asare Akosua or Bempona Nako, Compoman sorting and can Adwoa Asare Kodie and so tea and can you sorry na sports Atoaso. Afedia Sompa trendy. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. It did no pa. Mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban me dia no hwe mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwe mama nka kyerɛw me dia mama sere daa ne da me dia no kyerɛ papa ti etiri kwa sare bia ye obi wɔ hɔ aba emeya hyase bio enti mu wuranom na mo kan fo mo saa no oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kɛse dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwo de na ba wo busua ho ban na hye wo semu de FBA aji guardian craft way na fa na moko yeko ye train wo garden nim na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o discus ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim say ansa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre say ye chocolate taste ni tu nchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e bo inkunim difo sisemwa mama ye dase me mo fa ya pomudi hu hia me Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. Yes, I'm a Bibiache, I'm a Bibiaqua, Sompa 106.5 FM. So, any non so about police manager, you know, a brasson said the tip of Juma dear to us if he's a copy said no watch ever ball and St. Pierre by what cup qualifies the matches out on the because there can be air to us, doing some air by no GPL match week 5 and no final game no I don't sweet me but so na pɛ de mu komo e de ba bedan na tifo ne nsema hofro pi e na no pɛ aboabo na ye de e ba bedan na tifo e o dwumadi so Bell Beverages ana pɛ o mo kan ho bi ana e ja gudemu nsem e ba ntimi pa chokɔ na nso kokɔ gibi so ho ana pɛ ye na akɔfa 7 star enso e de aba no achi non ye na de Bell Cooler e de aba enti ana pɛ obi atimi kan firi bia no kɔna kɔ gibi na nso experience goodness enso e ho na bia so ntimi kama amfama no achi non na o pɛ sɛ o tun
doso puto ana so pentima chem dia friend pon 0544 335800 nampani fon so etimi ajo so multiple quest ana pay almost etaiti ena eda gude mu nsem no yare eba de tie ne se wodia ne se door installation ana se window installation na me pato furniture mu o ya so e ne amna me ni na emfama ade e fa se dade ana se glass ho de me pato furniture mu multiple quest no ma me ye emfa emma friend pon fo ahoma 0243 178910 number 4 ajo so no etimi di mo football center Dr. Time that so yare fabra no fabre and to sno to ase emfama kan say yo pokua ase mayra asante mantem so yo bo kwa agugene aban school no na edin hwe no 0244774282 0244774282 kasa mindra wata nso kan hu bia no pay pato we abodun so papa e wa adwaman so so hon so bo hon ma konom a ana se okokoto ekoton konom a okoto konom na ototon a na o ha o manfo so hu enso bo no akoto no ma na kofi yare foforo e dia bro me pa cho me pese yare bibisa enso betima tunta me kan fo kasa mineral water enso e dia ma friend bono fo na jindo so pu 0206469430 0206469430 na no pay once so why order na bibia so etime kama we no abo for maso asena yede agude mu nsem no enso e de eba na tentam se be start World Cup qualifiers no e ba cho no su egusu a e koso na enu matches no e bi nsusu etimi eti etu odwanti ahwe na afia mfa ho nsem mfa ma inatifo na no pa wodwade nso na enu matches a e ba cho e ba so no sei na enu susu esi ekokoye na che se